tega amatwi neza witonze umva uyu mugabo. Karumvise avuga ngo urumva ngo ingabo ngo z'u Rwanda zirakomeye. Niyo mamutsi nanje ingabo mfise basha. Sha iyo abari batsigabo mfise bazimenye gute batayaga n'Imana ngo ibereke. Uburundi burarinzwe. Uburundi burahira agatera Uburundi. Iyo ntambara azomenya ingene ayitanguye, azomenya ingene izohera. Cyo nobwira urota wese ashaka gutera Uburundi, nomubwira nti arahirwa abasenga iyo dusenga, ahandi hoho izoherera iwe kuko. Ariko se uyu mugabo bayicaka kanya mu gihe igihugu cy'u Burundi kiri mu gahinda n'akababaro gakomeye k'abasirikare bamaze iminsi bagoma muri bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, isi yose ikabihangayikishijwe n'ibiciro byazamutse guturuka ku bikomoka kuri petrole kuza ukagera ku rusenda n'inyanya. We yifitiye ikibazo kuri mugenzi we uyobora igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame, ati namushaka ku butegetsi habe na gato nk'ahari we wamutoye. Babandi rero babahanze haba babeshya, bababwira ngo nushatse gutaha bakamubuza ngo buretse ngo ntutahe ngo ibintu biri hafi gutungana, ngo bazabanza bavaneho Kagame. Ryari byanyuze mu yihe nzira se? Uko bivuze ngo ubwo tugiye kurwanira iwacu tuhangize. Oya, hari amakuru avuga ko ku itariki 29 z'ukwezi kwa kane mwaka wa 2026 igihugu cy'Ububirigi cyahaye igihugu cy'u Burundi ibifaru bya 30 by'ubwoko butandukanye. Babaha amadorone ya za kamikaze atagira ingano kugira ngo u Burundi bukunde bwataka igihugu cy'u Rwanda burasa Kigali. Amakuru hari kandi yizewe nuko igihugu cy'u Burundi cyamaze kuba cyakoreza abasirikare batagira ingano cyoreza ibikoresho by'urugamba kugira ngo bitegure neza ndetse banategura intwaro zabo kurasa mu gihugu cy'u Rwanda. Muri iki kiganiro ngiye kugusobanurira neza ubwoko butatu muri butanu bw'ibifaru igihugu cy'Ububirigi cyaha igihugu cy'u Burundi, kubera ko bubiri bushize twabugarutseho. Ndagira ngo musobanukirwe neza akantu ku kandi ibikoresho by'urugamba igihugu cy'u Burundi kiri gutegura ngo cyataka igihugu cy'u Rwanda. Niba ari ubwa mbere wari wisanze mu murwa mukuru w'amakuru agizwe n'ibyegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ukanda subscribe ugafungura akazogera kugira ngo uzakomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane ndetse nk'ibicanganye kuri sinzima dutuye. Njye ni Mr Irene, muhaye ikaze. Hari icyo bita BTR-18 kikaba igifaru gikomeye cyane, igifaru cy'ikigome bitarabaho gikunze gukoreshwa n'igihugu cy'u Burundi muri bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntambara bahanganyemo n'utwa M23. Iki gifaru uhereye inyuma ukagera imbere gipima metero 7.7 kikagira ubuhagarike bwa metero 2.41 kuva ku mapine kugera hejuru, kikagira ubutambike bungana na metero 2.9 uturutse ku kirahure cya hakurya ukagera ku cyo hakuno, kikagira amapine 8 ya 8x82 brace akigira igihangange bikomeye bituma kigenda buri hamwe hose haba mu musozi cyangwa se mu bishanga. Iki ni igifaru gifite moteri cyangwa se engine imwe irimo ebyiri zigiye zitandukanye zikora ibintu bibiri bitandukanye. Igice kimwe kifasha kugenda mu mazi, ikindi gice kimwe kikayifasha kugenda ku butaka. Ikaba moteri mu bwoko bwa CAM-AZ-7403. Ikaba moteri nywa diesel, ikagira piston 8 zose ziri mu nyuguti ya V, icyo bakunze kwita V8 cyangwa se V8. Iki gifaru gifite turbocharger icyongera imbaraga mu gihe imbaraga zibaye nkeya. Kikaba igifaru gifite imbunda ebyiri zo mu bwoko bugiye butandukanye nk'iyo mu bwoko bwa PVT 14.5 mm. Ikaba imbunda ikunda kugifasha mu kurasana cyangwa se mu guhangana n'ibifaru bitoya cyangwa se indege ziri bugufi. Kikagira indi mbunda yo mu bwoko bwa PKT 7.62 mm yifashisha mu guhangana n'abanyamaguru cyangwa se n'abatatse ku rugamba bari kugenda n'amaguru gusa. Iki gifaru cyo mu bwoko bwa BRT-80 kigendera ku muvuduko wa kilometero 80 ku isaha, kikagira ubushobozi bwo guheka abantu bagera ku 10, abashoferi 3 ndetse n'abasirikare bagera kuri 7. Bisobanuye ko havuyemo umubare w'abantu giheka kirusha ubushobozi, imbaraga, umuvuduko izi modoka zitwara abagenzi mu mujyi wa Kigali.
Hari ikindi gifaru cyabizwa mu gisirikare cya FDNB igisirikare cy'u Burundi cyo mu bwoko bwa RG-31 Antelope. Kikaba igifaru cyakorewe muri Afurika y'Epfo ndetse kikaba gikomeye cyane ku kigero cy'uko kitatoborwa n'amasasu, steel bulletproof. Iki gifaru kuva imbere yacyo inyuma gipima metero 6.4 mu gihe mu mpande zacyo gipima metero 2.47, ubuhagarike kigapima metero 2.63, guturuka hasi ku ipine kugenda ukagera hejuru kuri top view yacyo. Iki ni igifaru gikomeye cyane kandi gihambaye, gifite uburyo bukomeye bwo kurinda abasirikare bakirimo, harimo ubwo bita V-shaped hull. Bisobanuye neza yuko munsi hacyo hakoze mu nyuguti ya V. Dore uburyo kirinda abasirikare. Iyo gitambutse cyangwa kinyuze ku biturika nka za mine, ntabwo iturika rizamuke ngo rigere mu basirikare bari hejuru, ahubwo bishwanyagurukira ku ruhande abasirikare bakarokoka. Iki gifaru cya RG-31 cyo n'ikindi bita MK6E bifite intebe ziri hejuru cyane, izo bakunze kwita anti-mine city, zishobora kuba zarinda abasirikare gucika imigongo mu gihe haba habayeho umutingito w'ibiturika cyangwa se izamuka ry'ibisasu bikomeye cyane. Ni igifaru gishobora gutwara abasirikare bari hagati ya 5 n'10. Kikaba igifaru gishyirwaho imbunda zo mu bwoko bwa 12.7 mm machine gun ndetse kigashyirwaho indi yo mu bwoko bwa 40 mm grenade launcher. Ni igifaru kiba gifite moteri nywa diesel, kikagira n'imbaraga ziri hagati 250 na 300 horsepower. Kikagira umuvuduko munini cyane ugereranyije n'ibindi kubera ko kigenda kilometero 100 ku isaha. Kikaba igifaru gitunzwe n'ibihugu bitandukanye birimo nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, u Burundi, u Rwanda, u Bubiligi, South Africa ndetse n'ibindi. Kuri liste y'ibifaru igihugu cy'Ububiligi cya igihugu cy'Uburundi kugira bataka igihugu cy'u Rwanda harimo icyo bita AML-90 Automatres Regular. Ni igifaru kihuta cyane, gifite imbaraga nyinshi cyane kandi zihambaye ku kigero cy'uko igihugu cy'u Burundi kigifara mu bifaru by'imbere gikomeza kugenda gikoresha amaraso bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntambara igihugu cy'u Burundi gihanganyemo na M23. Iki gifaru uburebure bwacyo bungana metero 5.11 kuva inyuma kugera imbere. Ubugari bwacyo bukangana na metero 3.79. Kikagira imbunda nini ipima milimetero 90, ikaba imbunda bwoko bwa DEFAD 921. Iki gifaru nubwo atari kinini ugereranyije n'ibindi twagarutseho mbere, gifite imbunda ifite ubushobozi bunini cyane, burimo ubushobozi bwo kurimbura ibifaru binini bya main battle tanker, urugero nk'ibyo mu bwoko bwa T-55, T-54, RG-31 ndetse n'icyitwa BRT-18. Kikagira indi mbunda ya machine gun ishobora kunganira iriya nini, igahangana n'abanyamaguru cyangwa se n'abaje kwataka banyuze ku nzira z'amaguru. Imbunda nyayo mu kurimbura haduyi winyurishijwe ku nzira z'amaguru. Imbunda nini yacyo ikaba ishobora kubika ibisasu bigera kuri 20 icyarimwe, ku buryo buri mwanzi wese udashishoza ashobora kwataka iyo mbunda bayifite igahita imurangiza ku kanya mu masegonda make cyane. Ibifaru byo muri ubu bwoko ariko byo mu kiragano cya kera byari bifite moteri ya petrol engine, gusa kugeza amagingo ayangaya bikoresha diesel engine ifite piste enye ikagira horsepower 90. Iki gifaru kwiruka ku muvuduko uri hagati ya kilometero 90 na kilometero 100 mu isaha. Iki gifaru gifite ubushobozi bwo kunywa litiro 156 za diesel, kikagendera ibirometero 600 kitarongerwamo na rimwe. Mu buzima busanzwe igihugu cy'u Burundi kifashisha ibifaru mu guhangana n'umutwa M23 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bakagiha abasirikare bajya kurwana muri Somalia mu butumwa bw'amahoro. Gusa kugeza amagingo ayangaya ikibuga cyacuramye, igihugu cy'u Burundi kifuje kukizana no mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo icyarimwe, bakanakizana ku mupaka w'igihugu cy'u Rwanda aho bashaka kurasa mu murwa mukuru w'igihugu cy'u Rwanda umujyi wa Kigali. Ni nahangaha dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nimba ari ubwa mbere wari wisanze mu murwa mukuru w'amakuru agizwe n'ibyegeranyo mu Rwanda, usabwa nukanda subscribe gafungura kazogera kugira ngo uzakomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bisa nk'ibitangaje kuri sinzima dutuye. Njye nari Mr Irene, naho ubutaha.